Bağımızı şart itken, hamurlarını mul itken, milletine verirken mübarek Nevruz. Mübarek Nevruz. Şaban Nevruz. Mübarek Nevruz. Bayram bilen. Bayram bilen altının bayram bilen. Var kızım da bayram bilen. Bu bizden dostluk bayramı, yaz bayramı, yanma yıl bayramı, Türkiye halkının bayramı bu. Bu bizden sabah şekilli, emmeler ki bütün Türkiye'lerin bayramı. İhlas, garipler, vurdu bir polis. Bayram bilen. Kazanlarını da Türkiye halklarını bizden bayramımız Nevruz bilen kutlayıp yanga günümüz, yanga yılımız kutlahan mübarek olsun. Вратарь прям, настоящий вратарь. Практически вот и четвертый участник подошел. И сейчас у нас будет торжество. Все начинается у нас игра у Юмбасона Пинто. Сборная команда артистов с мячом. Игорь Дмитриев пытается показать мастер-класс. Но не тут-то было, и 2 против 1 выходит, тут достается вратарю команды артистов. Да, серьезная достаточно у нас игра, вот он пас, и еще один момент. С праздником, с Новым днем, с Наурузом. Birinci çiratda Farsı mədəniyyəti bizimlə Taşiklər yanında. Bizdən şəhər mədəniyyəti ol Farsı, Buxara mədəniyyəti, ondan işanlar, qəlimlər qayıtqanlar. Onlarga yeri Farsı dili qayıtqan, Farsı hərfləri qayıtqan. Şuna görə biz Farsı qrafikası bilən kitablar yazğanbız. Həm şula yox. Məsələn, Buxar kələvəsi deyib iştkənin varmı? Vaq şəkşək, imzatlı şəkşək ol Buxara şəkşəgi. Həm şula yox. Dügüdən, pilavının bizdə bəliş versiyaları saxlanğan. Xamir işinə analar üzləri şax pilav deyib atırlar. Bizdən xalqdan dügü bilən birgə yemişlər salıb, bəlişlər pişirgənlər. Həmidanın şəhər versiyası, Urubun versiyası peyda bulğan mınsı indi Gübədiyə deyib atalar. Şulaydır Farsı xalqı bilən bizning Taşiklar, Uzbeklər, Orta Aziya xalqları bilən dostluqni, birgəlikni, birdəmlikni iskətlətirən bayram bu. Yüreğimde yaprakların yaralarındır. Sarışlarda, sarışlarda sallalarındır. Yüreğimde yaprakların yaralarındır. Sarışlarda, sarışlarda sallalarındır. Nevruz bayramına şunday matır kiyingen kuşaklar da kelgen. Bu matır kuşaklarının avtorları kim? Mahmutova Medine, kol ustası. Bu benim annem, Zilapa. Ağır mı işlerken bunday kuşaklarına? Meşakkatı çok desek de biz bizimizin gırıf adetlerin bir yoralda işleyimiz. Şu an göre vakit uzmuş gitti. Kızımın hizmetlerini bir hürmet edem. Şuna göre şunday zor bayramlarga çıkan çağında men belgileyim de anın kol işleri bilen gururlanam. Şunu kararga gelem. Özbekistan tatarı bilen tanıştırasım kile Aygil siz bunda neseler alıp geldiniz görem şunun hali köp tavarlar. Bizning sapagilar, sumkalarimiz,
barsında o'zingiz ishlaysizmi? Yo'q, benim qaynonam dizayner. Mana bu sapagilarning dizayneri, sumkalarning dizayneri. Ham biz ular bilan birga ishlaymiz shulay. Qo'y birlarda o'zbek ornamentlari ko'proq, qo'y birlarida, masalan, bunda tatarcha endi sapagilar shulay o'qalar, qatnash ornamentlar bilan. Mana bu oyoq kiyimlari uchun kundan ishlanganmi? Yo'q, bunda barxutdan bara, shigur. Ostida edi mana kun bara. Erta turib ot kutaman sen do'stim tarafimdan. Erta turib ot kutaman sen do'stim tarafimdan. Onlar o'zinglar o'zinglar bo'ya qaydan sog'inmas dushmanlar sog'insalar tuzaylar sog'inmas dushmanlar sog'insalar tuzaylar. Mana shulay o'zrak biyib bosib turing. У меня в руках конверт. Я готова огласить номинации наших участниц. Итак, мисс Грация, Габдуллина Карина, Казахстан. Цветы, подарки от спонсора, партнера Гузалин, сертификат в студию красоты и, конечно, лента. Мисс Грация, номинация получает Габдуллина Карина. Номинация «Мисс Скромность» Камила Равилова, Татарстан. Также получает диплом участницы, ленту с номинацией «Цветы» и подарки от наших спонсоров. Мисс Артистичность Юлия Ким, Узбекистан. Также награждается цветами, лентой, дипломом и подарками от наших партнеров. Мисс Очарование Сабрина Базорова, Таджикистан. Цветы, дипломы номинанта, подарки. Каждый поддерживает свою участницу. Мисс Оригинальность Диана Зулпуева, Республика Кыргызстан. И, друзья, в наших соцсетях, ВКонтакте, в Инстаграме у нас шло голосование за мисс зрительских симпатий Яна Анварова, Башкортостан. Друзья, это все номинации для наших конкурсанток, но мы должны с вами узнать настоящую победительницу Навруз Гузале 2020. Итак, кто же это? Я приглашаю на сцену вице-мисс Навруз Гузале 2019 Агамуратову Джанет, которая готова... Я объявляю, у меня конверт, он запечатанный. Джанет держит корону, и там, внимание, барабанная дробь. Жюри тщательно отбирала. Итак, друзья, вторая вице-мисс Навруз Гузале 2021 Диана Зулпуева, Кыргызстан.
Это красота, девчонки наши все в лентах с короной. Диана, от чистого сердца поздравляем. Кыргызстан радуется за тебя. Первая вице-мисс Наурuz Гузали 2021. Юлия Ким, Узбекистан. Поздравляем, Юля, с такой наградой. Друзья, и самая большая корона. И мисс Наурuz Гузали 2021